Sajisen nga pedang subhai pi hakani ke channel Bani Blog. Kuat menengkaran katu kat ni ya gini komen ki bagi beri komen hakani ga video. Nakane kadau bakari kasi jongi kam kiu syakmat. Namar bakin nong ben kari kasi jongi kanang bun kat nang iya kisngi kipor. Kijing bishni, kijing pihun, kijing benut ya ke kam jeng kiwei. Kiba bun rukom, hakani ke pori kasi ke jongi. Nadu kinong pendiap breu, nadu kinong tu, nadu kinong eksoit, nadu kinong kenya, nadu kinong shono, nadu kinong barok. Hani per kasi jengit om don balat tangga weru kadai tangga jeng sni per kajing bisni per kajing. Dia sudah. Kani gari kasi jongi kadai ka wei kari ki babun tam kita gidei kita ki. Inong bisni kinong ben ki be iya jing tuna jing ki wei ki bamla ban pej ala de. Namar bang ngetip bagi tu gibri ke ben gitu gibri ke bisni om der gibri bestat kide gibri bebit. Kibawan nak klau nak petap kibawan keleng kibawan napok ai rak. Ngai sini ya gini youtuber bepli bebun bah youtuber. Bun bah gibri youtuber kisah ben kisah kho kisah kena bakalong kumta. Tambah dia betul gitu namar bagi dia gitu kita gejing mah gejing anti jengi ngide banyak syak ya gitu gejat dari temlong ra kani kasi jengi teh yu syakmat orang hap man spok man namar bagi don katu kat nai gibril ki bawan komen yang hakani ke channel hakani ke video ki ong wan jupen but bab himnang re ki ong dei barok gibril ki beplay itu barok hakani ke pori kasi jengi hakeleng barok perthe barok kowe Om don gibril giba klaim ya but. Gari kasi jengi kadai gari ke ba. Bisni tam ha perthe brok kawai. Kalong banangkong ha kejing ben prabriu ha kejing lor ni. Tembang aku blay pi namara pi lakot ya gid ki babun bah pi pemirale video junga. Ngapan hab uwe jing ba malenti. Kendu iwe likut ciboni perlok. Kan pi video juga na takada viral amele dan tu kat dei pemlak ban rak tu jingbam ke la ben no dan tu kat nei ki ba layo ibn bam tu jingbam te kila terkino kila subang no tambah habu tu jingbam kam he em bang panhap lenti ki ra te chliu ki nyala ban thep na takada ki wan sin ki wan ben biang kem dap re ki wan komen ar lai tuli ki message ke we bro tambah wal ada pikiran dok turu long setenat bah tambah video ban ye support yang ana kapor tangam tai perlok blai sibun ye pi baro ublein kerkun kerdo ye pi un piang ye kam gi jam gi jung pi onam pelai ye pi pang gi stom but ya gi jimong jim sah ba pitri pikta ya gino ye kam ngajing kermen ye pi baro kam tam para kasile kam tam par itu bar le prabangi tri kim gi juk ini jek kam ki bapat tan mo habang dip tri ta kiper ki balai tang sikenta arkanta tang ta perlok blai sibun ban ublein di dorong kadot pi baro sijing injung pi bye bye.